Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kasem jong ke National People's Party jong ke nongpo blok karanang stan bat prasendon pum hakabalai ngut kinong yalam bahakmat jong ke tega seng ke babat yaula kamsen syara po ke jela kilami no bat lek ban penyesok yala dish ke kongres haga jingilang kabala penlong mentaka sengi ke syetarik unaiwing arajar arpusau hasajer nongpo. Kini gilai ngut kinong yalam bahakmat jong ke NPP ke nongpo constituency kibala mi no ban penyesok bat ke kongres lembat arspa ngut kinong yalam nagi zone circle bat unit bapher kikin thup ya uba minsing makri advisor ke NPP nongpo block uba ston ar singkli working president ke NPP nongpo block lembat uba Lawrence nongrum secretary ke NPP block haba keren hagani gasngi nakaliang kini kilai ngut kinong yalam barim jong ke NPP kiliat ho maka daw kabala penlong ikiban mi no na ketika seng kade helor ke jingsha le bemsut nyo haki nong elam bahakmat jong ke seng ki bemsim la ngap satya yaki kum ki nong elam naga benta ban wanra ya ka roy ke par naga benta ki pat ba jong ke thai kile thoru bakum bagi di nong elam barim jong ke seng kongres nadu ke por jong Dr. Didi Lapang ki sngokumen ban rungbiang sa ke seng ke badai tang maka ke seng ke bayang banyak kun ya ka khia ka shon bat ke jing e jong pat ba khamtam kum gajat benre red paj bat kularu banang ni syakmat kinyai tracit rehem banang pen klan shu ika seng omtang hanong po constituency Henry Hagari boy hi baro kawai kini ginong elam kilapan paru kum bagi election NBC kalanang jan ka seng hagidi kindiat por ki bansawan kanang peteng shu ban pediang yikiwei pat ginong elam bat kinong bu jong kiwei di seng san himasima baro santri constituency jong Gari boy district ban penting kena bagi kertong jong ka seng kin yo ya ka jingjob kepada buram in siapa penlung bat pediang ini kilaiwat kirang ba ki mengajar kateng ne ka penengkong iba SR Sangli Semawan Semat Dekat bagi dan konkret namari Vice President Jungi bagi kong bidang wal now leadership kata tip untuk mukul ba boleh di apa apa di konkret ini penting yang kami nak itu ya apa di hari ini kita tidak hadin pengalaman besar yang ada di luar sungai timur ya burung ya di Bakmin belum ada besar baloran sekretari ngaka di working president ngapa hari ini kita apa jong seperti NPP dengan penpau hakalen jong kilok di baagi kesan di bangi kot ni aware jepi ni hapan sain dur mai haka sain partai kabayaran kador kumbal ong ikarman batip nadu kakras legal hadu tahai kata ni batip nadu orang ni uki hadu baru spa ini penjelong kual ini penjelong kanji di kumbal yang yogi hakilan kisain partai yang kikedian dan apa burung ni kiwi di partai original hadil hi kamut ini biro kata kador partai Tiga muka kongres, kabalah berjalan kemana, bakawai ke parti, kabayalam ya kari India itu haduk mentah, jadi tanpa parti kongres. Kata dari kebetulan apa dulu. Ni suong bagi don ha kade kasih kedul, laningi ong bagi long terakhir kedul kecap. Lada kane kakorka,
kabayalam na delki ayu kan peni ai na dangin don hantai ni syam cipun bak di jinta nakaba tang ketok kan nepor kawan ru banjab kajat bentri dungi ladang don nak ada parti kabanut banjasai banut ru banpat ya ita ijino terai kajino ripat dijungi hantai hapo dari ngan sudi bani ai gat kata kapacat tapi ini yepor ibametan banda kaburu dia di Charman ngahapan keren lengkot nomor ke 4 election ibabun ba ngider kam bandia keren bandia pansutu tang bagi lok ibu isi wabun penongune habang irung agak jeli om dei mengisurung tang bar pergidur kemat handai dak donut bangin ai dikatan ya gade kapasti kapadon tong ban kentiu bat umdon gejing kinyam bat ka ai lawa ka jong tang ita iwe ngamun ban ong yepi bat ngapoburu baneng ne sekmat manga Bak Min, Ibak Loren, ni habban don kejing ya kutu, rangkat bat kini kino yalam nakalem body, naduk ka state, haduk ke distrik, bat haduk ke blok. Kata kalau ke kentin, kabang habban ya ketelang akalem joksi, kungki parano kacan. Nak kawin parti, ngirung ada parti, ngirung dak nut, bat ngiploiru ben ai tingkatan. Yano, kejing penbaik nak kalian ke parti kongres, hapo ujung kane kano blok constituency. Mo dalam Pak Lauren nanggung buat banteng nang tarang roi kepar demi ini nong kentong pati pam kedok aku boleh di Eman makni ai ini nyelam dan ini pastor ini ngalip roi kepar mereka mesin kejongi misngo bangidon tempat itu. Akhirnya di sini kibala lek nyeladon apa apa. But undon bepet ini, undon boy ini, undon ba boy slow ini pikiran jadi nakam ta kalau cepat. Singangat YP ngadai parti nak parti kongres. Aku pengadang pun aduk gede kita maladon nyedon apa penyelam jom mahek di depan pun menyelam jom apa apa sih baru dari pai seperti di belalai no tidak ada konsumsi apa kaya kaya mengisau mentaru nyedon lang penyepet punya pet yang tak kaya di pet di bahagian juga bagi iru hane ni don sikun di sini keren nakam saat mereka pas minta sikun yang guna ini seperti penyelam chip listar doni kanrat ke sama kumunong yalam iya makanya kepat ni amla kan poi kakanja nanam po lele iba nila suyin nila suyay tambat kaneka kibriu ibadon ako ka office jom ini kampon kano pa but kakikiran dito ki topsar ba ako kanila jom ka tayo dito jom di persen untuk kita nalam tadi gilok ibaye ibadon hanne ini di kota ibadon kita kat legon wan lang nakari kasi hindi coba kini ini iburong ini memang terdaw iwan banyak hilang banyak abangnya kan kidang bun ki parlok iba ong yenga apswa se bahe on nomrung re ngin yerung lang apsite apsib nai dan re ngikum kiri urang ba laingut ngis ngau bakane ke por ke bala i bhai ni bandrung sa ka parti kongres lada day bang kumta nila day ban sengap iki ban apsak hendiat por dengan ong yepi kum ban aiksai ngi ngilong tang hendiat mentah ndai ki babun balang sadin kidang don ngapan mapru ya ki perlok lese ha ki trekam kidon ki perlok sibun ki ba ngimla ban ai kubor iki bangin penyeso sa parti kongres menen step aswa bangami na ying kidang don ki perlok ki bapun nga ki ba ong nga are ba Lawrence kumno kumta Pilamut benlai sa kongres mo.
balai yang aku itu. Laset rendang bajubak berenang nak. Namar ba kumno ngan ong iki namar ba ya kan ke kubur kumbai la ong iba amin iba ston ni penbait malu melatang imat tang lais ngi ka final ka ba ni perlong menta si tarik kajinya keren hoot keladon kumba si tayaw ai ba kajing khang benrum kongres kaladon arsne mi ai dan rei kajinya keren kiat si tayaw berhadir nang ta ngilayarai laingut ban ya mi sakmat ban penyeso suamangi ban ngalapan map ya kita ki perlok ru ban ngasimru ya gane kalat kelenti ban ong ya kito ki perlok ki bamsem lapoi mentakas ngi bat kaba ngikum kilidar ngimla ban poi ke jing tip sapi ngisngo ban penmap na ka bentakan ni bat ngidang yai bangi sakmat ngikerpat bakita ki perlok ru kinuan nadir kata kadai kaba ngi angnun kum kilidar kat habang ya kren sapang kadai kasngi jong kejing pan yeso jongi saka parti kongres kumbala mai phang ki negerang ba sakmat ngaru ngalong ubam pelasu haga parti kongres nadu bangalawan pule na Bangalore house name arajar karway nga lalong unong kersan barat ba jong ke parti kongres arajar karlai katsau hau arajar katsau habau kertong jong ke kongres urem ngadang kan mau ngadai yampai donut bat boong iki boy de jam puslup da jam barem utau pertong jaga parti kongres aga tak por Henry pitip haga politics kidon kiba kum kiramba ngihap ben pet na kabenta kadong kathan ngihap ben sim nya karai bat kumta ngilalit haki parti kiba per we are likely ki parti kiba ngilapan yeso mensua Henry ngis ngutu baki pait ba jong kanang po konstitusi kidang ik have mensim ya ke parti kongres bak ngala urban proof ya kata ombangan sukren nan itu ipi iwe ji itu kana ibaktik ya ke mensim jonga balai ba kapan urlongi nga ban nga perkat ban paidin biang sa kongres hajar arpulai haka election MLA baro piatip ngaladei unong kersan ubarat ba jong ke parti NPP hakas thebut imei du jonga nyayai rengkan sua berthebut ngong i mei pisakan mau dalapoi bihate ya kemat te pinsan baik bah ya gane ganombar berkaserian pipek bat nyon ya kakot ngong i te imei laleng ila nyon kalau patit kalau hun ke mesim kan ngut yes tak telah tikna hakot andai lami sabar ngagli akan je thep habe muito kaktir me kaktis me thep na kata kadai kejing ik ya ke parti kongres kejing ik jong ki teman ki kro kejing ik jong kiri urang ba manut penom manut pen challenge ru ladang ye kun ya kano ke election menta klem pisa klem tengka klem kijing penbing nganut benong ka kongres kan sawan fast sepo nopo kalong ke parti kabala palat sispa snem kali ke parti kabayalam ini sa kijing hajloy na kijing long maraw kali ke parti kaba inchupet silang yano kali ka party kabaay bangin im haka jing light loy Henry kate ka kampat ya ka jing snail habang ipay siya ka jingong jingman jong garukon sinsya kadar kani ka sarkar pamenta jika benjelay dari kam ki jam jelay mando drugs jelay mando ki kam ki basnil bon hakin kisi napolan ka nasalan ka tang ki bas ki bami kitaka banya dikya kalabon ki ay permission bagi wala kita ki bas Kidai jom ki MLA
baki badan hakane ka sarkar ka bamenta ngis ngosi shisha ngi jek economic mat ki ban pay ban mi ban penkil ya kari ba kajai penrio ban penrio spa ya kari ba kajai penrio Henry habang ipay menta kari ba kajai penrio kasyong hakajingma takalong ka basungsi shisha lada ngim ya kendit benrio lada ngim ya peitang bakadei ka Congress Party kabala banyada yang ngikirit pai tangka Congress shisha peit yu Rahul Gandhi ya barok kowe kari India nakabenta ka nang benta manon di tang benta jeng mo uli dang samla don kaman kitli andre don kata ka jikitli na ka benta jong pi ba jonga bat kari barokawe bau kwa baya kibre ba sa ba syong ha kari India beryo ika jingla duit haka nyam bakin mali no blay haka bam kadi haka riam ukwa bangin im kajing im balai luit bangin smuba bangin sultanat bangin im hakajing im kabakordit banyak tu ia pi mentara sini ba bensin makri aga por panganang tray ko babu sarkar DC office kini kita kinong sandur kinong yalang maratba jong ka party congress tadu ko por jong Dr. Didi Lapang tinggal ino ya kam sarkar kharwai sidam menta nadu arzar kharlai ngalai khon ye election MDC na party congress house link constituency how arzar khat khindai ngarem ya ke MDC arzar khat khindai tang kumba arspa arpa arvut dengan saya khon biang ya ke MDC election mentau number 1 na party congress Bagaimana kau akan itu EP ba? Napre di Santli constituency, datang na umsting berarti kena benar kandidat MDC. Baru Santli constituency banangsa, ninandon haka jing perkat kumno ban penwandur, banyo ya kita girangkan say, banyak kun ya kena election MDC bangta. Ni sopen bagani asni. Ni sedang naga district headquarter kecil ni sedang naga Nokpok Block Congress bahasa Sisimpan nyimpit hiem biangnya party Congress kajingwan gili-gili bang ba di riu krau perkat kandai kumsi bandang penuan dur susu bandang air sim susu ya party Congress Hangni Hanokmo Banha District Broadway. Nidon Hanaka Cap Kababaro kina perkat Mahatu ke Kongres Kalakut Nimla banen ya ke baja Nimla banen ya ke jinglong ke jingman Hakini ki kendiat benai ki balalet Bakumno ke Kongres nakaway kasni sakaway kasni Nidu ya kita ginomni khmat Kibala job nak party Congress ke juga. Ni don ting ban perkhat bagi adu mensir. Andong ngakem. Ngin sei ya ki kun samla, ngin sei sa simpan ya ki khal perkhat nak party Congress. Nanong ni ka Congress kam kurdu nong yalam. Ai ba kuwe kin pet. Ban nanong ye pi ki ba pet nak party Congress. Khambun sim ka karir ga jongki ka kutro tangkat tu ka nengot ki balong donpok mo ki baksaw ka pok ki jog election hari khambun sim na tumpa banjar karte khambun sim ki bapet ki ba jog na ka congress ki bapet khambun sim ka kutro kata ka political career ga jongki
Kadi keski lingba nampo blok kongres kajing trace top kajongki ban penum penlang ban yawer ya di orang ba bat kamtam ya pi baro kedawan ban yasno ke parti kongres. Kadi nangni syakmat bangin pelun ya seltem jo parti kongres. Banginang la man say banginang la ban penwandur wandara. Banginang la ban ai kajing syakri ke bajanai kum ke kongres parti yang kani kadok mengathan ke kalau betul akan ini saya kapat Indian National Congress iba mensing menteri iba stoin simply but iba Lawrence Nurul dah kemesin jogi jengkebet jogi jinglong sipara bisuk sipara ni pedang sumai ni diromba angkat pakile ki aspa mutam ki parlok ki belawan persang bat ki belawan bat saki ban ai ke kersan banon sendrang bat ban ai ke saki na kamta ban peni saki pajba begini ki rang ba lain ki rang ba ki lalong ki bakloi ban wan ban kersan ya ke parti kongres na kamta ban penklai na kamta banon ra yu thong yang kajing job khamtam kumba ki pajba baro kitip ba kaayom jong ka election MDC Kalajan te kulesibun ini kelayu kirang ba ya kemesim jong kajing snow simkia jong ki na kumta banyakit lengkor lem ya kekam na kumta ban kendek kendiang nang parti kongres jongi terpois ka thong jong kajing jong kumba kitip paiba baro ba kasai masima ha kejela jongi ka parti kongres ha kini kindiat naik beladat Ilai bakalang kumtu, jingjia kita baru ngelatip, ngeladu ki bukun, ki nongkersan, ki nongelam, ki barat ba, apa jung parti kongres. Bat kumne mentai ilasa stang para mengi hamtam le hari boy, ilasa stang para nongelam ki barit sudah. Henry, tak jingelam ke pasat tu mulai, tak jingdan dekat tu mulai. Nyem semladu mesin, nyem semlasu marwei, Henry ngelayok pat, ya kene kesenjam, keba ngelap dalam kenegasi kalau kesini saja kenal ya ke parti kongres kebal sedang menta napo nompo konstitusi bat pin sai terter hakiwi parti blok ke jirang blok ke mahoti blok ke umroi blok bat komsing blok kini kita perlu kerteng kin senang ya ha kini kita yo bat kisi besawan bat kini kita kisin ke peni ba ke parti kongres warla kinong elam kilamino kilayano kilaino yang parti kongres mereka parti kadang pu kadang ping kadang klain kadang iopor pat ngidam ke jekirman peskem baka parti kongres sasisir pat kanyo yang kebor bat susah lakam apa jelahi dengi borok kowe dengan nom keren